jotonw na lam sugo sangtini ni update no nalainai te tini ni update o kwbangma update nalainai walk-in interview te government job ni te Khowai district ni bwkhaktwi kaisa high court Tripura district court ni bwkhaktwi sok paijak tongo bono eligible angani hingke nirokni graduation sudo graduation pass hangkene apply kaimanai office assistant haikaba clerk ni post ni go je apply khlaimani je district wise ke sok paimani hainibo sok paijak tongo te bono bwsang nainai hingke nirok video no paitak jora nailadi te nirok pena share kaidi te daily na update hangke haikene nirok update mangai tongani bagai channel page foran krangai tonglaidi te pumai ke search khai naidi ei channel Tripura Jobs ni haikene daily no haike update manai te WhatsApp group ajon kaina haikene nirok pelai ke sanai daily na update mangai bagai te NIOS news ni bwkhaktwi nirok 10 pass 12 pass khaini musubai tongke angbai channel bai korongdi te video description ani number rojak tongo te oro jaga contact khagi angbai korongai manai yo bwsang bosoro maitami pass hayake ba 12 pass khlai manai percentage kwbangma magaine NIOS news ni news board ni bwkhaktwi debari tini update no nainalaisnai Tripura University ni bwkhaktwi kaisa project hai khlaijanai under walk-in interview thangai rojanai chatrokbo sokpaijak tongo kono ke jang pani nainalainai SEED project ni kaisa sokpaijak interview nai 17 September 2024 ni 11:30 am o rangnai Tripura University o or jaga post donai koroksa project associate te ni go kaisa post ni go ke project assistant omo haike temporary basis ke najanai omna sponsor khainai ke empowerment Tripura rural women through yang ke klaijak mani inge nirok je interest ong nirok haike thangai interview roidi te walk-in interview thangai ro manai broni website details so hagai nai gani inge Tripura University ni website o hagai nai ledi www.tripurauniversity.sc.in hi nirok search kai pun nai manai oro jaga details of joto qualification rok bwsang nangnai rok pu nugui manai ni pati te next nalainai notification je mo nainalainai omo ke je scholarship roni bagai minority student roni bagai je sopai mani no omo ST roni bagai ya je scholarship roni bagai date extend khlaijak mani. It is hereby notified that the extended timeline for submission of online application in connection with pre-matric state scholarship for minorities, post-matric state scholarship for minorities, and special incentive for the to minority student girls student through beneficiary management system BMS portal for the year 2024-25 as per data mentioned. Pre-matric state scholarship for minorities class 6 to 10 eligible criteria 60,000 annual family income asakangani nangnai date inke 30 September jora apply khlaijak manai post matric roni bagai hinke je khobjak mani class 11 ni siming 12 jora hinke post matric te college rok porogoi tonai roni bagai te doctor jaga saklai rojak hinke pari jeng bonus ST roni bagai yaba jeng bono asak nailadia te next nalainai omno kaisa nainalainai application are invited from Indian citizen for filling up the temporary position of JRF PA to work in IIT Guwahati TIDF TIH sponsor research project. For the education qualification application form and other details, please visit www.nita.sc.in. The signed copy of the application form along with all supporting document needs to be sent through email to Principal Investigator PI Dr. Padma Girishan. Government hai temporary post ke je India go joto tonai rokbo apply khalagi manai JRF hai ka PA work ni bising bwkhaktwi khe najangnai IIT Guwahati go omani sponsor khlaijak project qualification rok te application form rok ke broni website hagai nai manai www.nita.sc.in hi nirok science login phage haike ba search khage nai manai
or jaga jotonw application rokbo nugui manai document rok tongma manai bo hai rokbo thong nugui manai tei broni email id go bwni rok pathogui manai broni email id ke ppapdmagisan@nita.ac.in hi nirok or jaga bo Dr. Padma Shri Goshan bai kwrwngui manai principal investigator bai broni email id o hingke nirok amno apply khaigani hingke 18 September 2024 ni Wednesday jora somai tongnai. The next notification kaisa mo bono bo kisa sangcheri nalini. Application are invited for filling up to the post of secretary and 20 members from the elite and head care professional of Tripura domicile to constitute the Tripura state. Ke member post nei bang member hi tongnai te position khorok nei najangnai medical laptop medical ni lab laboratory te live SC professional boni post nei bang nironi qualification mesangani te member tongnai nironi qualification hinge nadi post graduate te graduation degree qualification hingja hingke nirok apply khlai manai or jaga kwbangma tongo rojak hingke je interest tongnai rok hingke nirok apply khlai di apply khlaigani somoy hingke 10 tarik September 2024 ni bisingo apply khlai manai 3 ta somoy jora tongnai hingke parite next nalini boni video no pura full ke zero roi ronai afroni rok nagi manai hingke je interest tonai roni bagai hingke apro video toi pine nirok jodi comment khai sala hingke hingke parite next nalini appointment government of Tripura power department ni bkhakri amhe gaisa sopai mani oro jaga joto eligible ngia khanai apana je eligible angnai roni bagai kisa sangbono seri nalini qualification the chairman and member shall be the person of ability integrity standing who have je tabor ja qualification of common or jaga roi jak to belai porela hange belai logoi thanai finance te commerce economic law management om hairok je nani course je knowledge tongnai rok ni hingke apply khlai manai salary rok or jaga rojak kwbangma na tongo level hingke 21 ni level tongnai Tripura go je pay level om hai 2018 o pay level rok khlaijang mane hai kene rojaknai salary rok 52,000 ni siming 77,000 hai rok grade pay rok bo tongnai am hai rok jotono rojaknai hingke je retired person rok ni bagai bo apply khlaijanai am hai fix as per extend role of finance department for fixing omo hai rok je tongnai retire rok bo apply khlai manai ei chingke the chairman and members shall hold office for a term of 5 years from the date he enter upon his office je om hai 5 bochor ni office rok khaigai experience tongnai rok joton apply khlai manai bono apply khaigani hingke broni office hingke office address thangai bo apply khlai manai complex tabo agartala ni gorkha bosti go thangai bo nirok ni application rok thangai manai 19 September 2024 ni bisingo interview ulo rogo je om haige shortlist ngai roni bagai bo ulo rogo interview nokharnai hingke tei next nalinai hage broni details na pura naigani hingke www.tselcl hage bo nirok search khaige nai manai hage ba Tripura Electricity Corporation ni bkhakri sokai jak Tripura Electricity Regulatory Commission ni bkhakri next amongke district legal court je jeng joto nalimani district wise ke hi nalimani omo boni bkhakti ke sokai mani Khowai district ni tei omno je apply khaigani hi songoi tongnai rok tabo nai singai tongmani ni rokni bagai apply khaigi manai
office assistant clerk korok sana jangnai qualification graduation ke khlai manai te nirok oro computer skill roni tongani nagnai te food typing te omo hai knowledge rok hanke file maintenance te processing and knowledge rok bo tongna hanke apply khlai manai salary honorarium ke rojaknai 15,000 per month rojaknai apply khalai je interest tongnai rok inge pari jangte next nalinai kormi chai যেমন daily আপডেট নালে মানে প্রাইভেট জব জেট বইনি দোকান রকম সামখাইছানা নিনো দোকানের জন্য একজন পুরুষ লোক চাই প্রমাণপত্র সহ সরাসরি যোগাযোগ করুন সাহাস ডক ওয়াল ডলেশ্বর জয়গুরু অটো স্ট্যান্ডের সঙ্গে দোকানও সামখালাই জানাই খরকসা আর না জানাই জেনিরনি ডকুমেন্ট রক হাইকেবা বায়ুদাতা সহকে থাঙ্গে মালাই দি সাহাস ডক ওয়াল Doleshwar. Pro mobile number contact hai naidi 03817961 call khaigani somoy 11 ta ni siming 3 ta ni bisingo brono call khagi manai the next driver chai agartala jotonw ইন্ডাস্ট্রির জন্য আবশ্যিক ড্রাইভার প্রয়োজন অন্যান্য কাজের জন্য চাই ড্রাইভার ni bagui na jangnai te podre pod samang khlaigani bagaibo orjago khlaijaknai bororokbo najaknai agartala jotonw industries ni orjago office ni ko omhai ni bagai inge je prono contact khaigani mobile number 9862116191 contact laidi hai ke ba 7005052334 contact laidi next কর্মী চাই খোঁজবাগান আগরতলা পাইকারি কাপড়ের দোকানের জন্য সুদক পুরুষ কর্মী চাই আগরতলা শহর কাইসা পাইকারি দোকানও সামখাইগানি বাগै চালা খরকসা খলাই মানাই ব্রনি মোবাইল নাম্বার কন্টেক্ট লাইদি 9862269826 কন্টেক্ট লাইদি इनके जे ताइति तो कॉल खलाई माने ब्रोनो सामंगो करंगै मागे हानि बगे ताइति तो जि निरक लाइति कॉल खाइगै ओम हाइनिगो जे कर्मी चाइ लोक चाइ ओम हाइरो हि जे रोमानि जागो निरक ताइति ने कॉल खाइगै नाइति ट्राइ खाइदि आके जे सगां कॉल खाइ माने ब्रोनो को सामंगो मागे को डेली ने अपडेट का जे पुरनो जे गवर्नमेंट जॉब नो आं फांदों तंथों ते इंटरव्यू नि बागै फांदों तंथों जे फास होफाय माने डेली ने अपडेट नो जदि सिनाया हंके निरक tabok jodi omhai daily na update to update chokphaya hinke oino update chokphai ismaya bhaida haini bagai daily na update no je purana naya ni try khaliti net daily na update hinke pela kene important omhai daily na update no jotonw notification se sakang sopai garaga bone pore website o rojagai pi jagai thanga haike aprake full notification nogwa nugui mau haini bagai daily update oke belai nangkok mani amongke inge Kwtal korok siangai tomaga haine bagai nirokno sirokani musu inge Kwtal konke subscribe khagi tonglai te daily update magani bagai channel baja front krengai tonglai din non friends sono share khailai di hekeno mage support olai inge tinin update aseng sinai kanani update magani bagai channel baja front krengai tonglai jotonw Hambai